to biro timo gik ariyo. Obiro chako wach mar donji party miluongo ni registration mar ODM. To mar ariyo en gwach moro modwa wacho ni jo Kenya kowuok Siaya. Jo Kenya wacho nu kamano. Omiyo dani mondo baba wachnwa wach maduong'. To ung'eyo gimomiyo baba nyaka wach ni jo Kenya kowuok Siaya. Nikech en nyakeo ka. Ok ung'e ni baba en nyakeo jorandago. Jadi mong'e kamano. Baba nyakeo alego ka omiyo kae ma nyaka wachie wach maduong'. To gima duong' madwa na wach ka baba pok oloso. Wang'eyo ni sirikal nitie mano okwalo miluongo ni sirikand Ruto. Ni nyocha giketowa e weche moko ni waloso kodgi bipartisan. To weche mag losi bipartisan gi osemiyo temperature mar siasa mar Raila Odinga dok piny. Nikech Ruto ni gumriambo 1,000,000. Oriambo gokinyi, oriambo saa 6, oriambo godhiambo, oriambo gotieno. Omiyo message madwano mondo awach Siaya kaka uono ni wan kaka jo Siaya jo Alego Usonga okwadwar gimoro ma miluongo ni Ruto. Jadi moyie kamano. Jadi masira ni Ruto en ng'ama rach kwadwar wachne ka. Kendo wadwaro ni gimoro matimore Nairobi ni bipartisan talk cha. Orum piyo mondo wachak siasa mar Raila nikech president ma Kenya en Raila Amolo Odinga. Oh kamano. Mane president mwa serikal mabiro kani UDA ni Kenya Kwanza ni biro yao development projects Siaya ka mano wach mokwadwar kendo wadwaro ni jothurwa ung'e ni ng'at sasa ma serikal obiro kani yao development project mago gin project mag porojo mag kelo wich kuot mag wuondo joluo to wan joluo ng'ama nyalo nyiewo ng'ama nyalo nyiewo joluo jadi maneno Raila Amolo Odinga pod tin nyaka bedi siasa koting na bale gi malo. Jadi ma wacho Raila Amolo Odinga nyaka bed president mar Kenya ting namba gi malo. Jo Siaya dwaro ni mondo ibed president mar Kenya kendo kwabiyie ni ng'at moro wacho ni koro ni koro iwuog e ng'wech. To wach mogik Siaya kae sama baba go malo to wadong chien ka wan gorengo nyatieng. O kamano. Wamako chien ka gorengo nyatieng gotienda molo gi otare gi ng'ano kendo jadi maneno ni an onge yo nyang'ia amakra gorengo wait Siaya chien kani baba jadi maneno watimo maber. Wach mogik baba wanted to say this in English. We will continue to disregard the leadership of William Ruto. Because that leadership is not leadership for the people. It is autocratic leadership that has failed to reignite the economy. The economy has collapsed. Everything has gone up. Power has gone up. Even the cost of marrying a wife has gone up. We can no longer afford to marry our wives or our girlfriends. Because Ruto is saying no. So we are not going to recognize the leadership of William Ruto. And the ODM party, the Azimio party, must take this notice that we do not want to waste time talking to a thief. Somebody who stole our votes, somebody who continues to steal our taxes and does not benefit our people. So anything that is done with Ruto, we will not recognize. Lastly, Siaya County is ODM zone. Siaya County is O. Alego Usonga is O. Yadima watana Alego Usonga in ODM zone. Baba, for your information, Alego Kai Magimilong on UDA onge. Onge UDA official, onge UDA office, Gimora Marama UDA onge Kai. Ero ukamanojo dalwa Nyasai Madritu. Ero kamana tandi meli. Adwa wacho matinta lungo baba wangijo mang'eny madwa loso. An gimo kwongo madwa wacho ni serikal mar Ruto. Na nasema niseme kwa Kiswahili. Nataka niseme kwa Kiswahili. Na swali ni hili. Sisi sote ni wana Kenya. Hakuna mtu hata moja
ambao yuko hapa ambao si Mkenya. Katiba imetupatia haki ya kwamba kila mtu ambaye amezaliwa kama Mkenya lazima apate identity card. Imesema lazima upate passport. Lakini sasa Ruto amesema ukitaka identity card lazima ulipe. Hiyo kulipa inaonyesha kwamba hakutambui kama mwana Kenya. Wangapi wameshutumu serikali ya Ruto ya kukataza sisi? Wangapi wamesema ya kwamba Ruto lazima Jambo la pili, adwa nuwinjo gimomiyo nyaka ubed jo chama. Gimuneno ka Ruto kelo wach mar identity card en wach mar kwalo yiero. Nikech identity card emigogo kura. Emomiyo an gimokwongo makwau, jo Siaya uwinja gimakwau, lazima tuwe wanafuasi wa ODM. Wangapi wamekubali ya kwamba watakuwa wafuasi wa ODM? Na kiongozi wetu katika ODM ni Raila Amolo Odinga. Kiongozi ya chama chetu ni nani? Raila Amolo Odinga. Hakuna mahali katika nchi hii ulimwengu nzima ambapo unaweza kushinda kwa kura ikiwa chama chako haina nguvu. Hata Obama alikuwa president in America kwa sababu alikuwa na chama ambayo ina nguvu. Kwa hivyo tunahimiza ya kwamba kila mtu katika Siaya nzima awe mwanachama ya ODM. Jambo la tatu, tunapata aibu kubwa hapa Siaya kwa sababu Raila Amolo Odinga ametupatia wabunge wengi, na kuna wabunge wengine wametusaliti wakaenda kwa Kenya Kwanza. Siaya ndiye imekuwa na wasaliti wengi zaidi. Omiyo Siaya wadwa nwa lor, jadimo yenwa lor Siaya. Jadimo yenwa lor Siaya. Ayeg jo wichlum. Jo wichlum nyocha jo yoidia odi wichlum. Megi yudo kiboko. Ochopo kamoro manyaka watigi kiboko. Kafuonge to nyaka watigi kiboko. Kafuonge to nyaka watiga ngo. Kaji moko dwa chawa to nyaka watigi kiboko. Na kiboko ni kuwa mwanachama halisi ya chama cha ODM. Wa mwisho. Lazima, we are looking for electoral justice. Lazima tuchunguze mambo vile tulipiga kura. Ndio hapo usoni in 2027 tutakuwa na uchaguzi ya haki na ukweli. Omiyo wawacho ni baba nyaka wane ni wach mayiero ma 2022. We must find out where the truth is. Electoral justice must take place. Okwanyal bedo ga IBC Maruto emoyiero. We do not want an IBC ambao imechaguliwa na Ruto. Tunataka IBC ya Wakenya wote. Ya mwisho, Jomayanyo kiongozi marwa. Jomayanyo Raila Amolo Odinga. Wale wanajaribu kutusi Raila Amolo Odinga. Sisi tunapatia hao onyo ya kwamba kutoka sasa hatutakubali kamwe wengine kuwa na tabia na mazoea ya kumtusi kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Na wengi walipatiwa wadhifa na Raila Amolo Odinga. Sasa hatutaki mchezo, hatutaki upuzi. Tunataka Kenya iwe nchi ambayo ina heshima. Mmeona ya kwamba our religious leaders have woken up. Raila Amolo Odinga said last year
that the cost of living had gone up. I'm glad that the bishops also are saying that the cost of living is going up. Kwa hayo machache na mengi, munikubalie nimwalike the people's president, Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Wapi janabi? Presida Winyandare. Karibisa baba presida. Wapi duru? Kaparo kamae kini mia tiyo mate chingi puno dwe inda okoka na toma magoy chingi puno dwe inda okoka na toma magoy kami bindi pinyo ni baba ni kanye dongo toma magoy kami bindi pinyo ni baba ni kanye dongo toma magoy baba ni ndo okola di zimanyom wela wene mwe baba ni ndo okola di zimanyom wela wene mwe Imbaruto meana chimu godo jomoko ngorena Imbaruto meana chimu godo jomoko ngorena Wichemo wache matinga malo mia tiyo mate Wichemo wache matinga malo mia Ani girwani Ina girwani Ako ni girwani Wala girwani Kunyanare girwani Ani girwani Girwani motorie bade Girwani tonge songa Watu wasio wabiduru. Girwani donge bonge nyego Wadi. Girwani tonge koko Hanike jiu kijita tero lamo Hinike jiu kijita tero lamo Hino loko gudia mota kwayo Tiri donga chiel to luoro ruoth Unung'eyo chakwa karieko to luoro ruoth Odi Anakoni ruoth unu mwandu Nyasaye chiwo Gima ruoth osekete lwete tiketho ka ng'awa Weketho seche ni Nyasaye nitie Weketho nguvu ni Nyasaye nitie Weketho pesa ni Nyasaye nitie DJ. Hey. Wapi duru ya Prisinda? Wapi duru ya baba? Haya. Vijana hoi. Siaya hoi. Ani girwani. Itu umur. Yo sea humor. Yo sea Will. Uchiek. Nama Uchiek kutina bade. Hello. Nyocha wabed Nairobi. Tuang'iyo kumoae. Higa mokadho. No poto. Wajigo mbulu. Kwencha koni higa ni waweji mundo jiwe. Mondo kikwa chandi jiwe chi mag chama. Pod waketi gi joka mondi. Wayuwara gi joka mondi. Okamano. Kuro nyo dho bed piny. Tuwachana sani kuro romo. Wadwani sani wachak tuwe chama. Mondo bed motegno. Ntie kijande moko higa mokadho cha ne pok ochopo higni 18. Omiyo ne ok ginyal kawo kipande, ok ne ginyal bedo jochama.
To jogi dhi bedo jogo ombulu mabiro cha. Moko kuom gi biro dwaro ni mondo dhi ochung'. Moko biro dwaro ni mondo dhi obed MCA. Moko biro obed MP. Moko biro obed women rep. Moko obed senator. Moko obed governor kamano. Moko obed president. Emomiyo wacho ni wadwa ni mondo wachak miluongo ni membership enrollment e chama mar OD. To nyocha dho ng'i to wadwa ni watim launching tarik 12 dwe mar adi 11 ochak kanye an manyo penja na wadhi kanye jogo penja duto ni wadhi kanye to konya Siaya Kababa winjo mai mami wabiro ka launching mar registration wachako sani wadwa ni kijande odonje chama nikech chama bedo matek ka kijande ni iye. The youth are the vanguard of the party. With a party with membership that are youthful has vibrancy. The youth provide vibrancy in the party. Mondo ni kijande mondo bed kacha otinjo dongo winja koro wadwa membership registration itime dwe mana 11 ni 12 dwe mana 1 mana 2 mana 3 dwe mana 4 twadhi koro yiero winja dwe mana 4 wadhi kanye yiero bro chakre the smallest unit by the party miluongo ni polling station wayiere ji kagia kanyo ni to gidhi koro e ward delegate moa kanyo to dhi kanye to yiero officials e ward winjo miluongo ni unit kagia kanyo ni to koro gidhi e constituency mamano koro en branch winja kagia kanyo to gidhi e county winjo maber county kanyo koro gibiro kaka delegates mag ODM madhi luongo ni National Delegate Convention winja ma Siaya koro ting'o delegates moa Ugenya moa Ugunja moa Gem Alego Usonga Bondo Rarieda winjo maber koro kaka gidhiro kucha to koro gidhi yiero miluongo ni national official mag the party chako gi party leader gi joga te winjo maber kamano emomiyo wadwa ni mondo wach membership registration otimre kochakre kawuono Siaya winjo maber sama kani achiko cho Homa Bay ema dhi ninde kawuono winjo maber kiny koro wecha watimo launching Homa Bay winja kaita biro duogo kendo timo launching Migori, Kisii, Nyamira gi Kisumu. Otieko Nyanza. Winjo maber? Mana timo formal to gibe registration to gibe kiny chaka kiny. Winjo maber? Kose ya bondo ka to kiny Kenya magima te kiny timo registration. Launching te biro timo e branches te mag chama ODM. Winjo maber? Koro kaka ODM timo ni wepe bedhi timo kamano kata muna chogi ne Jubilee biro timo kamano kata muna Wajakoya biro timo mare winja maber wadwa wanyiso joma iluongo ni UDA nigi paro nigi riek to waduno nyisi ni wajinga norumo Kenya winjo maber adwa ni mondo gine kaka dhano bedo register e ODM wataga ni ODM ochopo gi membership machopo 1,010,000 winjo dhurwa wiye kamano wiye uneno ko chiu kikombe ka to gimo timre ni kata ni igine kata na Lego Usonga yudo
percentage wise, Siaya number 1 and Ugenya. Number 1 and Ugenya, number 2 and Ugunja. In terms of percentage, Alego and Namangwen. Alego would have never chilled. You can hear here. You can hear here. You mean you're thinking about it? Hello? Hello? Mora Rio. I don't watch him. I watch Chonya catch Kamani Elias. Nitie jomoko mokaseka. Jinyoshe kwa yiro higa mokado. To jomoko kase pile sakasa. Nero lokchako campaign udabedo MCA. To MCA. To MCA nche yiro higa mokado. Ngacha poko bulo kata ngur. Uwe MCA mancha yiro chao Timondi. Riti. Higa mara prario gauchiel. Iwo goko. Kodo higa chiel ni abe kradro chungkini. Nyomer. Mara Rio no yiri kasa MCA. Pokitiyo ni jopiny. Tinda de bedo mijumbe. Ichako ni kukone do mijumbe. Tiji poko ne. Timo ko kaka MCA. Jopinyo ne tiji mondi. Nyomer. In bendi. No yiri kaka mijumbe. Pokibulo kada ngor. Ada bedo governor. Governor Marmeru. Hello. We orengo Timondi. Undo tiekio kamano. Tibende no yeri ni deputy governor. Saka tiel. Titaro kori kucha. Ni barobar. Bar Marmeru. Hello. What do anyone know? You yergi omithulo mondo tiyo kama yothuro. Okuye kamano. Kango chobo sama nyime kuja to koro wapimo jopiny. Unya gine nichitemo to waneno ka kuru tumu chongi. Kuru kunmuya. Okamano. Begani otemo kama yothuro. Mane wach bada na wach kai kawuono. Machielo tado wacho ni jokanya duto. Ase wacho kucha. Sani jopiny to nigi mapek. The cost of living has gone up. The people of Kenya are suffering. Gharama maisha imepanda. Punda si amechoka, punda ameanguka. Si punda ameanguka. Lakini tumesema juzi Bwana Ruto aliongea katika bunge. Akaongea juu ya hali ya uchumi katika taifa letu. Mingi yale alisema yote ilikuwa ni uongo tupu. Pengine yeye na sijui kama yeye alikuwa anafikiri Wakenya wanaishi katika kule mbinguni, kule katika ile nyota inaitwa sijui ni Mars. Manake yale yote ambayo alisema yalikuwa ni uongo tupu. Anasema gharama ya maisha imerudi chini, bei ya unga imerudi chini. Gorogoro je? Sasa nimesema moja ya sababu ya hali ya maisha kukua ngumu ni bei ya mafuta. Bei ya mafuta ya petroli. Juzi Bwana Churchill ametangaza ati sasa bei ya mafuta itakuwa shilingi 300 kwa lita. Ati kwa sababu ya vita kule Israel na Palestina. Lakini wiki hii Jumatatu Rais Suluhu wa Tanzania ametangaza kushushwa kwa bei ya mafuta kule Tanzania.
Na wamesema kwa sababu ya ile vita ya Israeli na Palestina, gharama ya bei ya mafuta imerudi chini. Watanzania wamerudisha bei ya mafuta chini na shilingi 30 kwa lita ya Kenya. Naona hiyo. Sasa soko gani ambaye bwana Chirchir ananunua na Watanzania wananunua kwa soko gani? Si soko ni moja. Si soko ni moja. Mimi nataka kuambia nyinyi, Bwana Museveni amesema sasa yeye atawacha kupitisha mafuta yake hapa Kenya. Amesema atawacha kwa sababu gani? Amesema they do not want to pay Kenyan corruption. To pay because unajua Bwana Ruto alisema amewacha ametoa makampuni ya mafuta kununua mafuta kutoka ngambo. Anafanya kitu inaitwa G to G, at government to government. Kenya government is now buying oil from Saudi Arabia na serikali ya Emirates. Sasa lakini hiyo ni njama ya kunyanyasa wa Kenya. Hiyo bei ambayo wanauza hii mafuta katika kila lita wameweka 30 juu. Each and every liter of oil which they are selling, they are eating 30 shillings. They have loaded 30 shillings in each and every liter. That is to say, if 1 liter is costing 217 shillings, it should cost 187 shillings. Museveni amesema hataki kufanya nini? Kugharamia ufisadi ya Wakenya. He does not want to subsidize Kenyan corruption. That's why amesema anakwenda Dar es Salaam kupitia mafuta kutoka Tanzania. Je, hii ni sawa sawa? Hii ni sawa sawa? Hiyo ninasema tumefanya uchunguzi na wiki ijayo mtatoboa. Mtatoboa. Hello? 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 Serikali majukui. Niwa wacho ni joga kunyalo nyalo. Ukinina kosa tamogi. Ukinina kutamogi koso. Okuneno. Pile kagubiro kanyo. Nodhi ya miradi makama. Nodhi ya miradi makama. Nikandarashe dhida jokama. Beoseno kagibiro. Kagibiro. Misa rudi loni misa timo. Abro timo jothurwa. Jothurwa. Adwan mundu chumo tegno. Uchumo tegno. Uikru jothurwa. Uikru. Omia sani adwan utimo gimilo registration. Tukwa ya wege manyeni tuwalando weche mopogre. Jothurwa winja maber. Winja maber jothurwa. Winja maber. Vijana mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Nione mkono hapa. Basi kuro sani uenda lungi akiani Wajakoya. Che. Baba Kitalo baba titala baba Anabiroka to I am very, very happy to have Raila in my life. Semen hey! I'm equally happy to have James Orengo in my life. Semen hoye! Baba, while you are away, we made sure that we told them, Wanyisogi, Baba, while you are away, ile uoga uliokuwako, nilienda Mlima Kenya. Walikuwa wamesema Baba aende Bondo.
walikuwa wamesema huyo mzee wa vitendawili akae huko. Sasa hii wanaliwa wanasema baba njaa inatuuma. Njaa ma termengi. Wengine walikuwa nasema wale watu wa bodaboda na mama mboga, Ruto. Saa hizi hamna mahali baba naenda. Wacha wakule kiburi yao. Kuleni kiburi yenu. Na huyu baba mkiona, mimi nimesema mambo mengine kule Kakamega leo nikiwa na gavana Baraza. Akuwa ni Baraza Nyasachi alakuwa ni acting sani. So you try your level best within 2 months to recruit ODM Kakamega County. Uwinjo kuso kuwinjo. Kan kumachek kod baba to suya baba umoroma. Ukiona nimekuja hapa na mimi ni mtu wa bangi. Sasa mnajua watu ya bangi wanajua kufanya hiyo kitu, si mnajua? Ruto anasema saa hii kwamba ukizaa mtoto yako hakuna identity card, watachukua matako ya hiyo mtoto, wanakata wanaweka chimp kule ndani, ndio mtoto akitembea na mnaye akifanya hivyo kitu yangu. Kuna mtu anaitwa Bill Gates. Baba, let me tell you this. Yeye amekuja kufanya biashara na Ruto. Yeye ameleta ile matunda, ile vitu ilikuwa inaitwa GMO. Tukakataa na baba, manake wakati walileta kufanya testing, walifanyia mahali, wanawake walimea ndevu mpaka wakakimbia. Alafu ya pili wakamea hata namna hiyo. Sasa ile kitu Ruto amelete, ati siku hizi watakuwa wanaona mtu kwa ile kitu inaitwa Iris Baba, tumekataa, semeni tumekataa. We are not going to be ruled by the Americans. Bill Gates must pack his things and go back to his home. Bill Gates recently divorced his wife. Aenda settle mambo yao huko. Saa hizi wanasema kwamba vijana wakitoka shule saa hizi labda wamepanda bangi ndio wajitegemee, atutaenda kuchukua 1,000 ndio uchukue ID card marmeru. Alafu ukienda Amerika ama uende Britain leo ufanye namna hii kwa mzungu. Unajua mzungu mbele ndio korigi moromacha. Kisa nyamo nyar mzungu timia each. Wewe mtoto ukizaa atunalipa 1.5 million ndio wewe Kenyan citizen. Is that what you want in this country? Sameni tumekataa mambo ya Ruto. Vile baba alinituma nikakataza Gachagua, nikamwambia nichiet Meru. Alikuwa anapiga baba na risasi. Nani saa hizi anacheza saa hii? So alikuwa anaua baba. Anachunko baba tachunka tuon. Takuwa ningini koro kidwa. Kwani baba ni mad Meru. Baba ODM. Asante. Nani kama wewe? Jadi Mogoero kamano ni Wajakoya. Anwangi kadwa yanyo ng'ato rakelo no Wajakoya. Eman ga yany madonjo. Koro yena uru. Mona luong Governor ma Kisumu, His Excellency Anyang' Nyong'o. Wuod Mary. Siaya untie. Wonyo umor. Wonyo wil. Wonyo uchiek. Yen uthelo.
Bwana Yesu asifiwe. ODM. Yothurwa. Adwa wacho gik moko ariyo kende. Nikech gima timre, Yohana Jabatiso nowacho ni yani jatelo moro biro mbele naka, ok nyima, jatelo moro biro mbele naka. Jatelo ni kata wuoche ne ok anyal rwako. To kawuono jimi oketa kama tek ahinya. Ni mondo abi alos ka jatelo oseloso arwak wuoche ne. Tek ga, ok kamano. Lakini koro osemiya thuolo adwa wacho gik moko ariyo kende. Mokwongo Yothurwa, kik uluor. Samoro nitie propaganda moro ma jo-UDA kelo ni ODM na ni Nyanza kende. Usewinjo? An yanda dhi Kilifi, yanda dhi Kwale, yanda dhi Mombasa. Kalimo owete na moko makuro. Tapenjo ji county sadeki. Uchaguzi mabiro ubro chungi chama mane? ODM. Tapenjo gi winja uru maber jo Siaya. Wonya untie? Wonya uwinja? ODM. Achaka penjo gi linguru. Okachak biro kendo kapogo koko. Achaka penjo gi gidhogi. Oswayo motegno. Ng'ano mudwaro no bed president? Giwacho Raila Amolo Odinga. Bila Raila Amolo Odinga na ODM sisi hatuwezi kuenda kwa uchaguzi. Bwana Yesu asifiwe. Momianyiso ujothurwa ok wan kendwa. Wanie Kenya mangima ma coast kucha to dakie kanam. Wayiere. Mar ariyo. Adwa wacho kama. Ing'eni samoro propaganda moro wakocha. Baka wuona adwa clarify nikech my leader Raila Amolo Odinga gi Kibaki sirkal mar nak. Winjwa ruoch. Kwane wadonje sirkal uchumi mane ngacho wacho Moi owe behind was worse than what Kenyatta Uhuru left for Ruto. That is a fact. They are figures. There were figures. Budget mar Kenya was only 580 million shillings, not billion. Budget mar Kenya mangima. Koro bet piny kaka jonak. Mae budget ma jogi tiyogo. Gi mwandu Kenya ka to ok nyal dhi nyime. Ka ji ok ti mwandu ok nyal bet. Uwinjo? Mwandu manie piny to gi employment. To mirari wacho ni yani sirikal mar Moi nyocho chule tax mang'eny ahinya. To ji matin ema chule. Koro policy modwa betgo eni nyaka reduce the rate of taxation and expand the tax base. Wadwa go rate piny to wakelo ji mang'eny mondo chul osuru. To rate to ni piny. Koro wadhi e cabinet. Raila winjo, Kibaki winjo. Kibaki wacha sasa nyinyi kama mnafanya hivyo hata mimi nakubali ya kwamba hata Raila atakubali. Endeni tu fanyeni kazi nchi iende mbele. Ama sivyo?
The policy of the NAC government was to reduce the tax rate and expand the tax base so as to create employment and wealth. That is why we had a policy called economic strategy. Economic. Lignaura watu kisungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lignaura watu kisungu. Awachi. The policy of the Kenya government under NAC, under our leaders, Raila Odinga Kibaki, was based on economic strategy for wealth, economic recovery strategy for wealth and employment creation. And it worked, didn't it work? Within 5 years, our budget was over $1 billion. Not within 5 years, the 2 years. Over $1 billion. Jomaneti yongengen kabisa. Corruption ne onge, jo Kenya ne makosa askari yeyo. Koka bribe, okamano. To margi ni sani gimatimre. Kidi ka passport. To nyakitulie 10,000 kapuk ngatungi. 10,000 kapuk ngi ngich kende. To kaponi police omaki ideo. Ileo jakanyanam. Corruption odhi nyime kabisa. Mapiny duto ma Kenya yuak. Lakini kama sisi ni wanyonge kama wa Kenya, hawa jamaa wanaendelea kutanyanyasa tu. So we must stand firm in ODM under Raila. In azimio la umoja ya wa Kenya wote ili tuokoa nchi yetu. Ama sivyo? Jodi tu moye, nitarubaru. Uyego. Tonyaka wabedi ODM. Mori wiki Lifi, Mombasa, Kakamega, Garissa, everybody in ODM are with us. Ama sivyo? Uyego. Yomuyo tinigabadi mali. Arakoro telura tela tuchega diru nyime. Ilongo wadi meri chijajo konyonyo faradi. Aya kora luongo nyathikich Dr. Oburu Oginga. Ero kamano. Yo Siaya umor. Yo Siaya oil. Yo Siaya uchiek. ODM. Ero kamano. Amor jokania kachopo ka. To kadwa wacho weche mang'eny nikech en gima tek ahinya loso ka jatelo seloso. To kata kamano adwa wacho numero 1 2 kende. Mokwongo nyocha wan oko e piny mar India. Nyocha wan piny mar India kanyocha wan gi jatelo Raila Amolo Odinga. Kanyocha wan oko kuro. Adwa ni mondo anyisu jo Siaya. Nyocha ne wadhi ni timonwa karabati e dendwa. To siri moro nyocha ayudo ni Raila pod nyathi matin. Jogo rwadende momiya siri. Ithiedho amna gi herbal medicine. Omomiyo awachonu jok ma wacho ni Raila oti. Raila onge kamoti. Raila dende ngima kendo dende ler kendo dende yom. Nyocha jogo thiedho amna gi yien mna miluongo ni herbal mna muneno makani e piny Wahinde dongo modhi malo. Kendo bende nyicha semo Raila nolosnwa gi jogo mondo kelo gernwa moro factory moro ka Siaya ka bila manyicho timnwa Inda ka mondo angi thiedho go jowa mna ka. To mar ariyo jodalawa wabire party recruitment. To ng'euru ni party emimako go piny. Party emimako go telo. Jowa main party ging'eya ni gin jodonga ich. Gionge aonga gima ginyalo kelonwa kata dongo piny ka ok wadgero party ma marwa. Koro miyo ka wabiro gero party
Ten wach manyakwa kao motegno kendo jodalawa gimoro achiel kik utim ka. Gimoro naneno ka jowa moko wacho recruitment manadi mar party ni to wan jo ODM te. Kata ka in jo ODM sirikal ma Kenya kata system ma Kenya te ok ong'eyi in ja ODM. Kidwa bedo ja ODM nyaka ibed ja party mi register ibed ja party. Waweuru wacho mna ne thurwa ka to ng'ano ma ok ja ODM. Nitie joma ok jo ODM nikech gidonjo e register mar ODM. Koro mano nyaka wang'euru ni en wach maduong'. To mar ariyo tadwa ni mondo awachnu jodalawa ni ng'euru ni gik moko mwawacho mang'eny ni Ruto gi. Onge gima Ruto nyalo timo. Ruto en ng'ama jakuo. En ng'ama jakuo mong'ere. Kendo an awachonu. And I want to tell Ruto. Ruto, recently, you called your MPs to State House. And you told them that you are helpless when they raised the issues of cost of living with you. You told them that you are helpless. So, Ruto, if you are helpless, what are you doing in State House? Why don't you resign? Why don't you resign? Ruto is raising taxes. But there is no way he is going to use the taxes to improve the lives of Kenyans. Ruto is collecting taxes so that corruption, so that money can disappear through corruption. And that is a fact, and it is a fact which will not disappear. So, wanjo turwa. Neno kanyisa no neg jowaka. Nyochu neno ko neg jowaka. To joka ne miel ka ginyiero. Ka giwacho ni joluo ok pur, ni joluo oting'o sufuria e wigi, ni to wapuro. Sani eri koro giywak molo jowa. Sani koro gin ma giywakie molo jowa. To wan wakonegi, wan wawacho negi ni ywagura ywaga, wan be waling'ie matin. Waling'ie matin wane ni Ruto uno. Gin sani ma giyanyo Ruto ni mwizi. Era Ruto ero mach koro moko mnakari. Mach omoke sianda nito mnakari. Mach omoke sianda Ruto to mnakanye. Kargi. Machno koro liel to wan to koro wakudhe. Mach omed mnaliele sianda Ruto. To wan gimwang'eyo. To ni wach mar cost of living no. To wato waweya ni mondo joka be mondo winja lietne. To weya ni kia ni wach moro makalonzo loso kucha. Mano to weya odhi nyime. Mano to waonge wach. To wang'eyo ni cost of living to gima Ruto bro. Koro miyo manero. Mano be gima bro gole office. Ok mane gima bro gole. Mane gima bro konyre mondo gol Ruto office. So Ruto, just continue adding taxes so that all Kenyans can, because you are so dumb, you can't. Ruto Jamiriambo. Erokamano nyathi kich. Ikudho mach e sianda Ruto. Wakudho koso wakudhi. Koro atandi meli luongo wabunge koro. Jodala wa Sarach, baba dwa wuok, adwa na kelnu wajumbe mondo mos uyie. Otienda molo mbunge Maria da bichaka. Hello. Jose ya untie. Ara mosa e koreamo kama. Mosa e koreamo kama. Hallelujah. Jose anagon wero kamano. Nikech nunyiso wara nyisi mara dier. Mar chungi Raila Amolo. Kendo chungi OD. Siaya kae. Jomoko mano yiero moko ringo. To pod wantie.
kendo wachung' motegno. Kendo akelonu wach koa Rarieda, ni nitie jorarieda moko maringe kinduka, wuondo ni jorarieda ne uda, jorarieda onge uda. Wano tiende kamolo, ok ni winj nwa thi State House, nkech wan kodu. Hallelujah. Yena ura yema wach mana wach achiel kende gi Kisunga, wach kosawe. Dr. Buro se nyisu adier, ni ng'acha jakuo, jamiriambo, jachode, jagik moko te. Riambo koso kriambo? Riambo ka kijuku. Hallelujah. Riambo koso kriambi. We want to tell William Ruto, only 1 year into your presidency, you have caused all Kenyans to be miserable. Those who live in Kenya, those who live abroad, they are miserable. Until our brothers and sisters who are abroad do not even want to come back. In Kenya, you cannot afford to be born now. And if you are born, you cannot afford to be educated. And if you are educated, you cannot afford to be sick. And if you fall sick and are treated, you cannot afford to marry. And if you marry, you cannot afford even the marriage certificate. We live in a country where you cannot even afford to die. And you must be costed. Ruto oui! Ruto oui! Ruto oui! And we want to tell him, do not tell us you are helpless. If you are helpless, leave that seat to Raila Amolo. Aya, Jodalawa, Jatenda Yodbura, Minority Leader MP Maugunja, Obiolo Skodu, Obiowandai. Aya. Josia ya ukweuru. Anigwecha rio kende. Mokuongo kapoka dhi mbele. Kayande uneno karuto chiko walweny Nairobi kucho to wasiayo ne vijende yawuoyi kod nyiri mane luongre ni Movement for the Defense of Democracy okamano MDD gin kaende gi fuafaya wan ka kod Maka Jos, Victor Marende, John Mukoya, Erego Tabi. Aya, very good. To marariyo Angene Speaker Siaya bro introduce MCAs. To and call some special MCAs from Nairobi. Jakom mar budget committee mo Nairobi no odalora fuok. En MCA Nairobi kucho osebedo ko to kodwa ka mora mwadhi e Kenya ka. Yande en kodwa nyaka Mombasa kucho. Fafo ya kama inti odalora fuok. Ai wan ka bende kod chief whip mar majority ma Nairobi. Maja ODM ilungo Moses Ogeto. Obo fuafaya. Aya, agise uwoyo. Atieko. Today we are here. Adamono muto winji. Today we are here in Siaya for a purpose. From Siaya today, we are going to embark on a journey for ODM to reclaim its rightful position as the most progressive political movement, not only in Kenya, but in the entire East and Central Africa region. That ODM is going to take its rightful position and is going to prepare itself to face off with any opponent, with any enemy, with any adversary, whenever and wherever election shall be called. Malario, Adwa mondo unge ni eturuaka Siaya. ODM is the ruling party. ODM is the ruling party. Nyamoro maluongre ni Udacha is very useless. So come on. What you useless? Uda must know that it is very useless here in Siaya. And ODM as the majority party, as the ruling party, must control everything. Okamano. Gisiko gewacho, nisijui, no Uda ni party mane serikal. Serikal marminigi. Eturuaka, even at the advent of multipartyism in 1992, we had KANU,
we had KANU, which was in government. KANU was then the ruling party. And for 10 years, since 1992 until the year 2002, KANU was in power, but our people here refused to budge. In the same manner, we are going to refuse to budge. We are going to reject order in all its shades and forms. Toni kachkanga tokelo uda kaendi. Kokelo uda kaendi. Tangomiyo nengo marga maisha oidho malo. Nisani mafuta tipedo miadeke lita chien. Nikech uda. Nikech uda. Koro ngama kelo uda kaendi penje uru ni mokuongo odwok maisha mar piny ngima piny eka mondo wach weche nego. Otherwise katieko on the issue of the membership recruitment that we launch here today. It must be the responsibility of every MCA. It must be the responsibility of every MP, every senator, and every governor in their jurisdictions to lead this exercise. I have already called for an extraordinary parliamentary group meeting in Nairobi next week on the 17th Friday. That meeting is going to encompass all ODM MPs, all ODM county coordinating chairpersons, all speakers, all majority leaders of ODM all over Kenya. We are going to draw an elaborate program for this membership recruitment drive all over the country. All over the country. And Siaya must lead by example. Siaya ka edala Jaramogi. Siaya ka edala Raila Odinga. Siaya ka edala James Agrorengo. To Siaya ka be edala Opio Wandai. Isairu kama nyasai madgwed. Thank you very much. Aya. Jodalawa adwa luongo mama. To nyowa winjore nyoro lingane uru. Nyowa winjore nyoro na lego kae onge ngama gonja siasa koko. Sasa. Koro kika winj koko mara mama dua biro loso. Min pin Dr. Christine Ombaka bilos kijo Siaya. Siaya oye! Siaya oye! Angi matin kende. Enodio cheng maber. One launch party marwa. Kwangyogo 2027. Nike 2027. Baba Diehards Ruto State House. Urwako. Adwa wacho nini nitie jomoko manie party mar ODM mano enondhogo wa waluongo gi ni long lilo. Jogi neno wuondo wa modonje bunge 2022 to kanyo wagore ni jopiny to jogi ndhogo hu omiyo koro sukari ni malo, petrol ni malo, school fees ni malo. Wadwa recruit jogo mohero baba. Uhero baba koso kuhero. Uhero baba koso kuhero. Ero urukamana. Asante sana. Wonderful. Wachiegni tiyo kod dalawa. Adwa luongo nu MP Maseme ma chairman marwa jumbe ma Nyanza mag joluo. Dr. Nyikal. Aya. Josiaya untie. Josiaya ukwe. Namba chiel. Akelo numos mo aseme ukao. Namba riyo. Biro kani nitie gima dwa wachonu ni kane wadhie kura manwako ni kurogore marach kot no dagi koro nyaka higa chiel nyaka nyo Ruto chak tich nitie gima osetimre maber. Nitie gima giwacho kende madwa wachonu ta nigi dwa tiyo gi pesa e piny Nyanza kae gidwa nyiewo joluo makachopo higa 27 ni to ODM onge ni kata wach Raila Odinga bende timre nadi onge bende nyalore to upenj gi ka gikelo pesa gidwa wuotho ka ni jo UDA wuotho ka upenj ni pesa magimiyo go jini da gidwoke nengo mafuta chien pesa magimiyo go jini da gichule nego nyithindo school fees e university
konegi uru ni UDA onge Nyanza. UDA otimre nadi? Onge Nyanza. Mano kende wach mawe ugoero kamano. Aya talmeli wanyamulo gari. Mano dokani. Kikudhi mondi nyakwe tiek bura. Sawa. Adwa mondo I recognize MCA marwa ma town kae. Otare. Obiero Otare. Otare. Obiero Otare. Otare karibu. Karibu Otare. Hey. Vijana hey. Siaya undie. Anu mora matam rego nono. Siaya umia sifa matam rego nono. Andi babro kwara ila molo Odinga. Nuaswe moro wase ywe moro modok nwa maandamano era uru kamano. Adwa luongo wajumbe ariyo ma Ugenya constituency mondo gibi mosu. Daniel Sagana. Siaya untie. Umor. Anadwa wacho weche ariyo kende. Mokwongo akelo nu Moscow kugenya jomomoso jo Ugenya uting bad gi malo. Mar ariyo adwa wacho kama. Raila Amolo Odinga pod tin donge. 2027 wanadwa Raila Amolo Odinga bed kanye? Idebe. Mar adek madwa wacho kai. Serikal mantie ni iluongo ni bottom up. Ni sianda ni malo to wiye ni kanye? Ni piny. Serikal no nego goye teke kabisa mondo mak mande mondo wite kucha. Eror kamano. Asante sana.
kaparo kamae Mirimana kaparo kamae Gini miya tiyo mate Chingi puno dwe inna Okokana toma magoy Chingi puno dwe inna Okokana toma magoy Kami bini pinyo ni baba ni kanye Donga toma magoy Kami bini pinyo ni baba ni kanye Donga toma magoy Baba nindo okodadi di manyom Wela wene mwet Baba nindo okodadi di manyom Wela wene mwet Imarwo tomeana chimu godo Jomoko ngorena Imarwo tomeana chimu godo Jomoko ngorena Wichemo wache matinga malo Mia tiyo mate Wichemo wache matinga malo Mia Ani girwani Ina girwani Akoni girwani Wala girwani Unyanare girwani Hani girwani Girwani motorie bade Girwani tonge songa Watu wasio wabiduru. Girwani donge honge nyego Bodi. Girwani tonge koko Hani kechiu kijita tero lamo Hina kechiu kijita tero lamo Hina loko godiamo ta kweo Hani tiri donga chiel to luoro ruoth Unungeo chakwa kariako to luoro ruoth Bodi. Anakoni ruoth mwanu Nyasaye chiwo Gima ruoth osekete lwete tiketho kang'awa Weketho seche ni Nyasaye nitie Weketho nguvu ni Nyasaye nitie Weketho pesa ni Nyasaye nitie Weketho twende Hani girwani Hina girwani Nakoni girwani DJ. Hey. Wapi duru ya Priswinda? Wapi duru ya baba? Haya. 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 Vijana hoi. Vijana hoi. Siaya hoi. Siaya hoi. Ani girwani. Ani girwani. Ani girwani. Itu umur. Yo sea humor. Yo sea uil. Uil. Uchiek. Uchiek. Ngamashe kutina bade. Hello. Nyocha wabet Nairobi. Tuangio kumoae. Higa mokadho no poto wajigo mbulu kwenye koni higa ni waweji mundo jiwe mondo kiko chandi jiwe chi mag chama pod waketi gi joka mondi wayuare gi joka mondi okamano kuro nyo wadho bed piny to wachano sani di kuro romo wadwani sani wachak tuwe chama mondo bed motegno ntie kijande moko higa mokadho cha ne poko chopo higni 18 omiyo ne ok ginyal kawo kipande ok ne ginyal bedo jochama to jogi dhi bedo jogo ombulu mabiro cha moko kuomgi be dwaro ni mondo dhi ochung' moro biro dwaro ni mondo dhi obed MCA Mwana bed MP, mwana bed women rep, mwana bed senator, mwana bed governor, kamano, mwana bed president. Mami wacho ni wadwani mondo wachag milongo ni membership enrollment e chama mar OD. Tunyecho dhongi tawachi wadwani watimu launching. Tarik 12 dwe mar maradi 11 ochakanye an manjo penja na wadhi kanye jogo penja duto ni wadhi kanye to konya
Siaya Kababa. Winjo. Mai mami wabiro ka launching mar registration wachako sani. Wadwa ni kijande. Odoje chama. Nike chama bedo matek ka kijande ni yeye. The youth are the vanguard of the party. With a party with membership that are youthful has vibrancy. The youth provide vibrancy in the party. Mwendoni kijande mwendo bedikacha. Otinjo dongo. Uwinja? Korwadwani membership registration itime duwe mana parga chiel ni aparga riyo duwe mana chiel mana riyo mana dek duwe mana ngwani tuwadhi kore yiro. Uwinja? Duwe mana ngwani wadikanye. Yero brother chakre the smallest unit by the party milungani polling station. Polling station wa yereji. Kagi akanyoni to gidi koro award. Delegate mo akanya to dikanye. To yero officials award. Winje milungani unit. Kagi akanyoni to koro gidi a constituency. Mamano Korean branch. Winja. Kagi akanyo to gidi county. Winje maber. County kanyoni koro gibiro kaka delegates mag ODM madhi lungoni National Delegate Convention. Winja. Siaya koro tingo delegates mo Ugenya, mo Ugunja, mo Game, Alego Usonga, Bondo, Rarieda. Winja maber. Koro kaka gibiro kucha to koro gidhi yiero milungoni national official mag the party. Chako gi party leader gijoga te. Winjo maber kamano. Emomiyo wadwani mondo wach membership registration otimre. Kochakre kawuono Siaya. Winjo maber. Sama kani achiko cho Homa Bay ema dhi ninde kawuono. Winjo maber. Kiny goruecha watimo launching Homa Bay. Winja. Kaita buru kaya timo launching Migori, Kisii, Nyamira, gi Kisumu. Watiko Nyanza. Winja maber. Mana timo formal to gibe registration to gibe kinyi chaka kinyi. Winja maber. Kosi ya bondoka to kinyi Kenya magima te kinyi timo registration. Launching temo timo branches te mag chama ODM. Winja maber. Koro kaka ODM timo ni wewe bedhitimo kamano kata muna chogi Jubilee brutimo kamano kata mwaja koya brutimo mare. Winja maber. Wadwa wanyisa jimiluongo ni UDA nigi paro nigi riek to waduno nyisi ni wajinga norumo Kenya. Winjo maber. Adwani mondo gine kaka dhano bedo register e ODM. Wataga ni ODM ochopo gi membership machopo 1,010,000. Winjo dhurwa. Wiye kamano. Wiye. Uneno ko chiu kikombe ka. To gimo timre. Ni kata ni igine kata na Lego Usonga yudo. To percentage wise, Siaya number 1 and Ugenya. Number 1 and Ugenya, number 2 and Ugunja. In terms of percentage, Alego and Namangwen. Odone Alego would be never chill. You can hear ye. You can hear ye. You mean you're thinking about it? Hello. Mora Rio. Ado wachima awacho chonya kach kama ni eliel. Nitie jomoko mokaseka. Jinyoshe kwa yiro higa mokado. To jomoko kase pile sakasa. Ni eno chako campaign udabedo MCA. MCA.
To MCA ncho yere mokadho. Ngacha poko bulo kata ng'ur. We MCA mancho yere cha Timondi. Riti. Higa mara 20 iwuok oko. Kodong higa achiel ne abe kra chung kendo. Unyo maber. Mar ariyo noyieri kaka MCA. Pok itiyo ni jopiny. Tindo dhi bedo mijumbe. Ichako ni koni ndo mijumbe. Tiji poko ne. Timo ko kaka MCA. Jopiny ne tiji mondi. Unyo maber. In bende. Noyieri kaka mijumbe. Pok ibulo kada ng'ur. Ada bedo gavana. Gavana mar Meru. Hello. We orengo Timondi. Mondo tieki kamano. Ti bende noyieri ni deputy governor. Saka tiel. Titaro kori kucha. Ni barobar mar Meru. Hello. Wadwani mondo jema nyocha oyiergi omi thuolo mondo tiyo kamano jothuro. Okuyie kamano. Kango chopo sama nyime kucha to koro wapimo jopiny. Unya gine nichi temo to waneno ka kuru tumo chongi. Kuru kun muya. Okamano. Megani otemo kamano jothuro. Mane wach bada na wach kai kawuono. Machielo tado wacho ni Kenya duto. Ase wacho kucha. Sani jopiny to nigi mapek. The cost of living has gone up. The people of Kenya are suffering. Gharama maisha imepanda. Punda si amechoka, punda ameanguka. Si punda ameanguka. Lakini tumesema juzi Bwana Ruto aliongea katika bunge. Akaongea juu ya hali ya uchumi katika taifa letu. Mingi yale alisema yote ilikuwa ni uongo tupu. Pengine yeye na sijui kama yeye alikuwa anafikiri Wakenya wanaishi katika kule mbinguni, kule katika ile nyota inaitwa sijui ni Mars. Manake yale yote ambayo alisema yalikuwa ni uongo tupu. Anasema gharama ya maisha imerudi chini, bei ya unga imerudi chini. Gorogoro je? Sasa nimesema moja ya sababu ya hali ya maisha kukua ngumu ni bei ya mafuta. Bei ya mafuta ya petroli. Juzi Bwana Churchill ametangaza ati sasa bei ya mafuta itakuwa shilingi 300 kwa lita. Ati kwa sababu ya vita kule Israel na Palestina. Lakini wiki hii Jumatatu Rais Suluhu wa Tanzania ametangaza kushushwa kwa bei ya mafuta kule Tanzania. Na amesema kwa sababu ya ile vita ya Israel na Palestina, gharama ya bei ya mafuta imerudi chini. Watanzania wamerudisha bei ya mafuta chini na shilingi 30 kwa lita ya Kenya. Naona hiyo. Soko gani ambaye Bwana Churchill ananunua na Watanzania wananunua kwa soko gani? Si soko ni moja. Mimi nataka kuambia nyinyi. Bwana Museveni amesema sasa yeye atawacha kupitisha mafuta yake hapa Kenya. Amesema atawacha kwa sababu gani? Amesema they do not want to pay Kenyan corruption. To pay because Bwana Ruto alisema ametoa makampuni ya mafuta
kununua mafuta kutoka ngambo. Anafanya kitu inaitwa G2G, at government to government. Kenya government is now buying oil from Saudi Arabia na serikali ya Emirates. Sasa kini hiyo ni njama ya kunyanyasa wa Kenya. Hiyo bei ambayo wanauza hii mafuta katika kila lita wameweka 30 juu. Each and every liter of oil which they are selling, they are eating 30 shillings. They have loaded 30 shillings in each and every liter. That is to say, if 1 liter is costing 217 shillings, it should cost 187 shillings. Museveni amesema hataki kufanya nini? Kugharamia ufisadi ya Wakenya. He does not want to subsidize Kenyan corruption. And that's why amesema anakwenda Dar es Salaam kupitia mafuta kutoka Tanzania. Je, hii ni sawa sawa? Hii ni sawa sawa? Hiyo ninasema tumefanya uchunguzi na wiki ijayo mtatoboa. Mtatoboa. Hello? 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 Serikali majukui. Niwa wacho ni jogo kunyalo nyalo. Kinino koso tamogi. Kinino ko tamogi koso. Okuneno. Pile ka gubiro kanyo no dhia miradi makama, dhia miradi makama ni kandarasi dhida jo kama. Be oseno ka gibiro. Ka gibiro. Mr. Rudy no ni Mr. Timo. Abro timo jothurwa. Jothurwa. Adwan mondo chumo tegno. Uchumo tegno. Uikru jothurwa. Uikru. Omiya sani adwano timo gimilo registration. Tukwa ya wege manyien Tuwalando weche mopogore. Jothurwa winjo maber. Winjo maber jothurwa. Winjo maber. Vijana mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Nione mkono hapa. Basi koro sani tuenda lungi akiani Wajakoya. Chi. Baba Kitalo baba titala. Baba Anabiroka. To I am very, very happy to have Raila in my life. Semen, hey! I'm equally happy to have James Orengo in my life. Semen, hoye! Baba, while you are away, we made sure that we told them, Wanyisogi. Baba, while you are away, ile uoga uliokuwako, nilienda Mlima Kenya. Walikuwa wamesema baba aende Bondo. Walikuwa wamesema huyo mzee wa vitendawili akae huko. Sasa hii wanaliwa wanasema baba njaa inatuuma. Njaa matermengi. Wengine walikuwa nasema wale watu wa bodaboda na mama mboga Ruto. Saa hizi hamna mahali baba naenda. Wacha wakule kiburi yao. Kuleni kiburi yenu. Na huyu baba mkiona, mimi nimesema mambo mengine kule Kakamega leo nikiwa na gavana Baraza.
Akwani mbara Nyasa chela kwani ni acting sani. So you try your level best within 2 months to recruit ODM Kakamega County. Winjo koso kuwinjo. Kan kuma check kod baba to suya baba moroma. Ukiona nimekuja hapa na mimi ni mtu wa bangi. Sasa mnajua watu ya bangi wanajua kufanya hiyo kitu, si mnajua? Ruto anasema saa hii kwamba ukizaa mtoto yako hakuna identity card, watachukua matako ya hiyo mtoto, wanakata wanaweka chimpu kule ndani, ndio mtoto akitembea na mnaye akifanya hivyo kitu yangu. Kuna mtu anaitwa Bill Gates. Kuna mtu anaitwa Bill Gates. Baba, let me tell you this. Yeye amekuja kufanya biashara na Ruto. Yeye ameleta ile matunda, ile vitu ilikuwa inaitwa GMO. Tukakataa na baba, manake wakati walileta kufanya testing, walifanyia mahali, wanawake walimea ndevu mpaka wakakimbia. Alafu ya pili wakamea hata namna hiyo. Sasa ile kitu Ruto amelete, ati siku hizi watakuwa wanaona mtu kwa ile kitu inaitwa iris. Iris Baba, tumekataa. Tumekataa, semeni tumekataa. We are not going to be ruled by the Americans. Bill Gates must pack his things and go back to his home. Bill Gates recently divorced his wife. Aende settle mambo yao huko. Ati saa hizi wanasema kwamba vijana wakitoka shule saa hizi labda wamepanda bangi ndio wajitegemee, ati utaenda kuchukua 1,000 ndio uchukue ID card. ID card marmeru. Alafu ukienda Amerika ama uende Britain leo ufanye namna hii kwa mzungu. So unajua mzungu bende ndio korigi moromacha. Kisa nyamo nyar mzungu timia each. Wewe mtoto ukizaa atunalipa 1.5 million ndio wewe Kenyan citizen. Is that what you want in this country? Sameni tumekataa mambo ya Ruto. Vile baba alilituma nikakataza Gachagua nikamwambia chiet meru. Alikuwa anapiga baba na risasi. Nani saa hizi anacheza saa hii? So alikuwa anaua baba. Anachunko baba tachunka tuon. Takuwa nigini koro kidwa. Kwani baba ni madmeru. Baba! ODM! Asante. Nani kama wewe? Jadi Mogoero kamano ni Wajakoya. Anwangi kadwa yanyo ng'ato takelo no Wajakoya. Emarga yany madonjo. Koro yena uru. Mona luong Governor ma Kisumu, His Excellency Anyang' Nyong'o. Wodmera. Siaya untie. Wonyo umor. Wonyo wil. Wonyo uchiek. Yenu uthelo. Bwana Yesu asifiwe. ODM. Jothurwa. Adwa wacho gik moko ariyo kende. Nikech gima timre, Yohana Jabatiso nowacho ni yani jatelo moro biro mbele naka, ok nyima, jatelo moro biro mbele naka. Jatelo ni kata wuoche ne ok anyal rwako. To kawuono jimi oketa kama tek ahinya. Ni mondo abia los ka jatelo seloso arwak wuoche ne. Tek ga, ok kamano. Lakini koro osemiya thuolo adwa wacho gik moko ariyo kende. Mokwongo Jothurwa, kik uluor. Samoro nitie propaganda moro ma jo UDA kelo. Ni ODM na ni Nyanza kende. Usewinjo? Ani yanda di Kilifi, yanda di Kwale,
Yanda di Mombasa. Kalimo owete na moko makuro. Tapenjo ji county sadeki. Uchaguzi mabiro. Ublo chungi chama mane. ODM. Tapenjo gi. Winja uru mabejo jo Siaya. Wonya untie. Wonya uwinja. ODM. Achaka penjo gi linguru. Okachak biro kendo kakogoko. Achaka penjo gi gidhogi. Oswayo mutegno. Ngano mudwaro no be president. Giwacho Raila Amolo Odinga. Bila Raila Amolo Odinga na ODM sisi hatuwezi kuenda kwa uchaguzi. Bwana Yesu asifiwe. Momi anyiso ujothurwa. Ok wan kendwa. Wanie Kenya mangima makost kuchato dakie kanam. Wayiere. Mara reyo. Adwa wacho kama. Ingeni samoro propaganda moro wakocha. Baka wona dwa clarify nikech my leader Raila Amolo Odinga gi Kibaki sirkal mar nak. Winjwa ruoch. Kwane wadonje sirikal uchumi mane ngacho wacho Moi owe behind was worse than what Kenyatta Uhuru left for Ruto. That is a fact. They are figures. There were figures. Budget mar Kenya was only 580 million shillings, not billion. Budget mar Kenya mangima. Koro wabet piny kaka jonak. Mae budget manjogi nyustiyogo. Mae debt magingo. My unemployment manie piny Kenya. Policy moro mone woket piny mambiro gero piny. To taxation wabiro timo nadi. Gik mokariyo. Ane manan minister ma planning. 10th floor, Treasury House. Ngat miluongo ni Miraria ne minister mar finance. 12th floor, the same building. Koro waromo. Raila gi Kibaki e cabinet osepenjowa. Wadhi kanyi go chumi machalo kamani. Tana nyiso Miraria. Gima nyaka watim mondo uchumo dhi nyime. Nyaka wamiji tich. Nyaka warkiet mwandu. Kwa onge gi mwandu Kenya ka to ok wanyal dhi nyime. Ka ji ok ti mwandu ok nyal betie. Omiyo gik mokariyo gi gin symbiotic. Goriw gi kaka jorud. Oriw gi kama. Gik mokariyo gi. Uwinjo. Mwandu manie piny to gi employment. To Miraria wacho ni yani. Sirikal mar Moi nyocho chule tax mang'eny ahinya. To ji matin ema chule. Koro policy modwa betgo. Eni nyaka wa reduce the rate of taxation and expand the tax base. Wadwa go rate piny, to wakelo ji mang'eny mondo chul osuru. To rate to ni piny. Koro wadhi e cabinet. Raila winjo, Kibaki winjo. Hai Kibaki wacha sasa nyinyi kama unafanya hivyo hata mimi nakubali ya kwamba hata Raila atakubali. Endeni tu fanyeni kazi inchi ende mbele. Ama sivyo? The policy of the NAC government was to reduce the tax rate and expand the tax base so as to create employment and wealth. That is why we had a policy called economic strategy. Economic. Rignaura wachibu kisungu. Bwana